Kaseng NPP kabayalam ya ka sorkar MDA2 kalak ban Kiew syaka Jingbun pat ki MLA syaka lai Ngut haka ying dorbar ka bahan Ngut ki MLA Lada ki Ngut ki MLA ka Kongres kebala Syakbe Seng kata ubak Gabriel Walang buat ubak Charles Marngar kin lej ban Iasoh. Kat kum ka khubor ka Kongres kala be Seng no yaki mata kasngi halor ka nongrim bakin ki MLA ki lalek kli syri ban lej yale i sop bat ka sorkar MDA. Kabayalam ke NPP Shwaya kani kaladon ke jingher ke khubor balai Ngut ki MLA ke Kongres ubak Gabriel Walang na Nongstran ubak Charles Marngar na Mauhati baru Dr. Celestine Ningdo kila banlet ya sono syake NPP. Da ke jingbe seng ke Kongres kala pau syai menta bakini ki Ngut ki MLA kin pen krek banlet rungno syake NPP syan. Kaladon ke jingakran madan syane syatai ba menteri rangba ukan rat ke sangma un pendrung syuki menteri uwe na ki MLA ke Kongres lada kini sono bat ke NPP. Laban kedua bagi NPP kedek badan bok tam ke parti lamar bahadin belakut ke election ke layu bantan no Ngut ki MLA ke seng PDF kata ya ubak bantai dor lingdo na mau kendro bat ubak Gavin M. William na sorah.